Dibeke di se kae fela pele ga conference ya bo 55 ya go kgetha boetapele yo boswa. ANC ga re shogana le dintlha tše go bonalago di tla gakatša karogano ka gare ga lekgotla. Beke ya go feta dinyakišišo tša phanele ya ditsebi ye e ikemetšego e etilego pele ke moahlodimogolo wa peleng Sandile Ngcobo di utolotše gore go ka no ba go na le diputšo tšeo Presidente Cyril Ramaphosa a swanetseng go di araba malebana le mararankodi a amanago le tiragalo ya go hula polaseng ya gagwe ya Phala Phala. Dikutulolo tšeo ke motheo wa kopano ya ANC go ahlaahlwa ge ba Presidente wa yona o swantse go itokolola mošomong. Ramaphosa ga ba gona kopanong yeo ya go ahlaahlwa bokamoso jwa gagwe le ge Mopresidente wa pele Thabo Mbeki a ipileditše gore a be gona. Consistent with practice, it is only fair that we recuse the President. So once he has delivered this political overview, we then allowed the President to leave the working committee. Phanele e utolotše gore Mopresidente Ramaphosa a ka no ba tshitše molaotheo wa naga ka go dira mešomo ye mengwe yeo e mo tsenyetša go letseno go se begele maphodisa tiragalo yeo ya go utswiwa polaseng ya gagwe go ya ka molao wa thibelo le twantšho ya ditiro tša bomenetša go epea kotsing ya thulano ya dikgatlhegelo le go dira dilo tšeo di sa sebedišanago le seriti sa ofisi ya gagwe. Phanele e utolotše le gore dinare tšeo go thweng ke lebaka le le dirileng gore $580,000 di feleletše di le polaseng ya Ramaphosa di sa le mo polaseng mengwaga e mebedi morago gore di rekwe. Ga ba gareng ge ANC le gare e shogana le ngalaba yeo ya taba ka gare ga moago ka ntle a mangwe a maloko a ANC a o e leng barati le bahloi ba Ramaphosa ba be ba kgobokane go ntša mafatleng ka bona. That report has got nothing to do with the president's criminality. It is a report that has got anything to do with the politicians, whom knows very well that they are appearing on that thing of the state capture and they don't want to be arrested because the President Ramaphosa has now strengthened your SIU, have strengthened your NPA in order to have teeth. I am here, as I've done for many months now, to call on the National Executive Committee of the ANC, my fellow comrades, to do the right thing and to insist that Cyril Ramaphosa must step down. Bosasa go lebeletše gore maloko a Palamente a tla vouta ge ba a kwana goba a ganetšana le diphihlelelo tša pego yeo ya phanele ya ditsebi.